Talaflava o Tamuala Samoa Entertainment TV mai apia le fo yaso. E tala fa solo pito le pulenga al fainga malo al fatto tu le tu sama o tasi le fas. Le o fa la lo ai le so ros fulima o februari lo o lo lua. Ana ta penanga mo le 5 tau sanga se valia ya o fiai. Le fa apolo kalameina o ngā ruenga fai mo le soifua manuia o Samoa. O le tatou ta ia la fo mo le lumana i manuia o Samoa. Ia ele o se me fo i le tūranga i le sawa i fo i o whainga malo mai leno fo inga i leno fo inga. O lo o savali pia whainga malo i unga o fuafuanga e tairima tausanga o na whatatia. E talula o na pale mai ia le tatou whainga malo fo ia i ulai. Ia o le asa ngā lulue, ai mese lava i lalo le taitainga ale ofisa o le mtanga luengo le tupe. E whapena o na toe whatatia ia fuafuanga mo le lumana i manuia o le atunu. Ia o le fuafuanga lea e peifo o na sasawai ia tatou whainga malo i nofo inga ua tuanai. O le fua lea e susolo ai ia ngaio inga ale malo atua iona i tūtino ese mai e tāua tele le mawhai o na whatatia o lea awiwi ia po le fo i whawa e whapena o na whai mawainga taulai i tāpenanga wainga ese o le tātou tuno. O te langona i lava lea nganga whaatai i le taitainga le whiunga i Minstau Tupe malana mta ngā duenga. I le ngā duenga sa whapena o na whai. Ia ai maise ona o le tātou whainga malo se whainga malo fau. Mai au fo i o na whaisi sila i le mea o loo ave i ai le whama mawha. I le nei vai tau. Ia ma whapena o na tāpena atu i ai. Ia fuafuanga i vaenga ese o tātou tunu. O le whala au loa mo upolu, lea ua whai ai lea so, ai o lea so wharailo le vai so fo, e whaato a whala au loa alo i ai le mutele i savai. Ta ua pa anga mai to tonu, e awa wa i lava ta pena penanga mai lea taimi, ina ia pa u ma whetawi mea uma. Mai tawina fo e lau Samoa Entertainment TV, e pale atu le pulenga le whainga malo le fast, o taatia mai fofua ngā alua mau whase fulu tau sanga al pulenga talwai. Sauno fo ili pa anga mai tutonu, o le fausia o se ta iala mo le lumana i manuia o Samoa, o se whainga whaabae ma se amatanga le lei, mo le fast. E ui ina ua se fulu ai nei tangata i tua ua maua le sia mo le COVID Amerika Samoa pe tai o lo solonga manuia lava ngā ruenga pui Samoa nei e pe o na sao noa le fionga le palemia i ta tianga o iei ngā ruenga pui lo tātua tunu. O le tūlanga mua o le COVID mai o le tātou whainga malanga fo ilea mai Australia o le na ia tātou tangata na afia i le COVID e 21 e na malanga mai ia ma le toa 5 o tātou tangata whainga duenga. O le aso na nafi na te ai tua le pasese muli o le whainga malanga lea ua mae o na whaia uma i aso esuenga ia ma ua le toa iai ia se afianga o lo iai. Ma ua whapena loa ona i tua uma i e sa whanufo e sea. Ai mai se i lato na afia i le lusfuru ono lea. O le au whaingalue ngā tātou o tausi soifua e toa 5 na afia. Ia ua maduia lava i lato uma, ua whangasolo mai i a lato susuenga e negative. Ia mai o lo whaaua o pēlisi ngā luenga ale mta ngā luenga o sofua maloloina mo le au ngā luenga lea ai ele itea i tua mai i a i la tōla i a sa fia i le COVID e na o le toa 5 lea o lo titoe nei o lo o iai pēli tūlanga o le whanufo e sea ia i lunga lava o aia ina ia whamauti noa ia le puipuia o le tātou tunu.
O le tui pui pui i le tūlanga o lo i nei i le AstraZeneca o le tui mua mua ua tātou ausia le iwas fulfitu te sima le 5% ia mana ia tele le la sanga ua tātou ausia mo tui mua mua o le tui lona lua ua o atu i le valusfulu iwa te sima le 5% ia o le anganga lava e abatu pea le whamanatu i le malu o tātou tunu e tautuana ina ia whapenao na atotoa ia le tātou tui lona lua o le o toi titi lava tātou ausia le iwas 10% ia e tātou te manaumia lava le si i lunga o le tātou pasene le o tātou ausia ai le iwas 10 i le tui mua o le tui o le Pfizer mo le vaenga lea i le 10 i le 10 tausanga ua tātou ausia le iwa 10 te sima le 2% o le tui mua o le whai numera o tangata ua 15 afe paru se lau ma le tasi o le tui lona lua ua tātou o atu i le 7% duas fultas ia fe fase lau pits fulriba. Ia whionga pālmia whelo inga matusitala. O le tala toe tuli loa le susu enga le alo whai le masini e wha ata ai pulsa o loa le wafui matautu a le mtanga renga o la fonga matupe maua. Na fasilingi ai lau le tio polensia, le minister mtanga renga le whionga le sui pālmia tuala Josefo Bonifacio pe ua maua se taunu unga o nasu e suenga. Taluai o le masini lea, na ngia fo i sauna nga stasio foi pule le palemene, o le masini e tu lava i le wafui matautu, ai o fai suinga o wha maunga i le masini e mawhai o na fe avea i solo. Fai ta i le tali mai le minister le fio ngā tuala, na ia saunoa o lo o tali lava se taunu unga o suenga, o lo o fai a le so e tusi le malo. E lua i si whai ngā malanga mo le masina fo mati le u wha mawina mai le fionga le palemia fia mena o mi mata afa o le antau nu ulava mo le o mai o tātou tangata ai wha pena fo i le lakwa tuai o lau whai ngā ringa wha vai taimi i le masina o mati lo nā soono ma le malanga o le aso lua sfuiva. O le lua lava i tu ai ngā whai ngā malanga o le o i lātou tu e wha fo i mai i Samoa ia malato malanga e seatu e whaingofie le malanga e seatu ai o malanga mo le toe whafo i mai i le taimi le nei o le anu e tato valele le mai New Zealand ia ai o lo fuafua e ia tato malanga ia mati o le aso ono mati ma le aso luofu nuiva o mati o le fuafua e toe au mai ai ia malanga o pasese malanga mai mai New Zealand o lo ia pea ia valele tauono mai au mai ia tato uta ia mamaua ia vanoa malanga ese atu ai ma Samoa ia o tato tangata o le tele o le vahenga malanga ese atu o le vahenga o tangata whengaruenga whapai taimi ia manisi lava o le atunuu o lo whapena o na malanga e se atu mo nisi o fuafuanga o whapena o na manaumia e malanga e se atu. Peita e o tā whiai nei whai ngā malanga i le vāo Samoa e lua, tā lua a whianga o tutui la isia mo le COVID-19 o whaasolo i nā whiai tangata i tua mai o no whanga whaanofo vaaia i le vai so nei. E tūlanga lea ua iai nei le tātou usoa malo i tutuila o le tai au nei ua lungo mai ai e sifulu ia e ua fia i le koriti i tua i le inofuanga lo tele po le community mai o lea ua tapunia ia le territory mai peifo i ona tātou e fo tātou i le lasanga lona tolu e sa tātou iai ua whapena foi la se whainunga o whainga malo o le a whapena ona tāpumia atoa i le tunu mo se vai asu ai mata i tuina i le tūlanga o le pepesi o le whamai
ia ma fatino lava ia ngaio inga ane malo ai mese le mtanga gonga fo yo le soifo malo loina tali atu ai ile tulanga o tula mai ai ia le COVID i Amerika Samoa ia olo o whapena fo yo na mata i tu e le tātou i tu ia me olo supu i Amerika Samoa ina ia whamauti noa ai fo ia le malupui pui o tātou ia i whainga malanga ia matulanga whapena ia au te manatu i le nei taimi ua tauwhia uma ia whainga malanga se ia toe manino mai se tūlanga ua o ia i fōi o tātou uso atua o i Amerika Samoa. Ua mautino lava le toe mawani ava no Seila Samoa le u toe whaafo i mai ona o amionga le tau pulea. O a ngiel sa unanga le li pule le unanga tau wa a Samoa le fionga lau timu ia a fōwa ai. I lungo le ofisa whaasala lau le malo le Savali o le whainga whaavai lava ia a Tulimatala le Seila le toe maua se ava noe anuai. Peitai, wa manuia mai ta alusanga na ave mo le avatu o Seila tamaitai lea o le ailo ai le masina fōlu taun unga o le nafa manuianga. O le si tuta ua le mea lea. Leanga o le wa amatau tatala mai mawa noa mo tātou Seila tamaitai. O levan tal sanga tatu ia wano nei ile fo tal sanga le ia le sa tutu ia le lawa matan tala ia o le ia ile fa moi o le fa ma ni el masin fo e sto mai ta ito ta si ale la amatain le fa ma ni la nele le in masin fo pe fa ma tu mai fa tan no ngai fa ni le no o le fo malanga ile ta mai ta ile to ta si fa ma tu lan le in masin fo o le wa matan tala me manoi le wa matan tala me manoi ma tulanga ta wala le e te tau wa ia il company ata si man tanto wa o ia ma stakeholders uma sector sia involved in il industry ni na lo fantasy address la ia i fa fitau li o tulanga fa salam o le tulanga le ia o so si sia fa vai ale il tatu malo o le mana ia le o mal termine le fu is solo el tato company o so si sia tu li mele to mo se no el wa ele to mo se no el wa por fin fa vai ana le Eli pule o le unanga tau wa a Samoa le fionga lau timu ia a fōwa ai. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mana ta mual nei tu la fa apoponga ta ia o le alofole atua ai fa soifua ia.